umvaga calm down indirimbo ya Rema itugejeje ku isaa 10 zirenze iminota 42 muri studio za Kiss FM 102 n'ibice bitatu Kigali's #1 hit music station. Cyuzuzo And Jado kugeza ku isaha y'isa 2 z'umugoroba tugeze muri wa mwanya mwiza cyane wa roast me. Ahanga iyo tuhageze no gusererezanya ariko bigamije gutsindira amafaranga. Yes. Niba uzi guserereza uwo muri kumwe mubwire mwegerane musererezanye uzaserereza neza kurusha ubundi kwezi ni kurangira zahembwa. You know ariko ibintu byo gushyiramo amagambo atari meza n'amategeko. Allo Kiss FM? Oui. Wiriwe neza. Yego. Ninde tuvugana? Mutuyimana. Biturimana? Mutuyimana Ange. Mutuyimana Ange. Ninde ushaka guserereza Ange? Ni wowe kandi baje kugushimira uburyo nyitabye n'imyaka yose nahamagaye. Urakoze imyaka ingahera? Narahamagaye ku buryo no mu rugo banyitaga Kiss FM ngeraho numva ndarakaye ndabanga. Yo none wongeye wadukunze ariko. Yego. Ngaho nserereza. Cyuzuzo ndago wizi rero. Kagira inkuru. Mvura kera ukuntu wajya gusega Imana ngo ni guhamabere. Ubukuru yabigenzaga. Ubwo yafataga utuntu tw'utwembe n'utuntu tw'utubuto tw'avoka agashyiramo akambara isutiye. None se Ange? Wirengagije inyogaruzi wagiye gushyiraho kugira ngo ubone ko wowe yaza. Oya sekana no Jado ntabwo agashyira nkurenge mukumburaho none. Reka da. Aho bamwigishije kuvuga akanyamasyo. Yavugaga ngo iki? Yaramunaniye biramunanira akajya avuga ngo agasyamanyo. Uko cyane yagibutse kirase. Nibyo ndagiye kuguserereza. Sawa urakoze cyane. Ange urakoze cyane. Yego. Ange rwose ndagushimiye. Ushimiye ahantu rwose nashakaga. Nawe niba ushaka guserereza urahamagara kuri 0788381023 tukibutse ko wanaserereza umuntu muri kumwe aho ngaho inshuti yawe umuvandimwe wawe madamu cyangwa bwana bitewe nuko mubanye. Iyo ugeze ku ex ntago umuserereza ashaka gufata ibuye rwose. Ex se mwamubiye mwahuriye ahantu muri restaurant ntago wamuserereza kaba kabaye. Oya ukamubwira ngo nda hano nkwereke. Ngenda nkwereke. Ino duhamagare kuri Kiss FM. Umva ejo nabonye abantu barimo bariyenzanyaho nyine n'umutipe wandikiye ex we amwandikira ngo iki aramwandikira urana byo bindi bya Halloween. Halloween ni umugenzo nyine ukunzwe muri Amerika mukora fete ariko mukambara wenda nkavuga uyu munsi oya ushobora kuvuga uyu munsi ndambara nka Jado Max ufite nka style yawe cyangwa se uyu munsi ndambara nk'aba abantu batega ku muhanda. None ahita amubwira ngo kuki ukeneye costume yo ngo yashaka kwambara nk'iki ntacyo yarazi abantu bari baratandukanye tamwandikira ngo kuki uri gushakisha ngo costume uzambara kuri Halloween y'uyu mwaka ngo kandi ngo uri indaya already ngo costume urayifite. Ati usanzwe costume urayambaye. Umukobwa uzguru yamusubije ngo urana babantu bita ama clown bafite iminwa itukura n'izuru gitukura n'ibi makiyaje by'umweru ahita amubwira ngo nawe ntayo ukeneye ngo you are a whole clown nyine ko urumva nk'ibyo ushobora kubivuga ngo ndashaka kwambara ku buryo nambara mask y'imbwa agira ati bikiri kwambara mask y'imbwa n'uwunduriye. Ibyo rero twe dushobora kubyumva turi guseka kumbe muri restaurant kabaye amasahani ibirahure kuri isahani igenda yikaraga waraye noneho tukajya tukumva hari umuntu uvuga amakuru witwa Nyirarukundo Savera akahita avuga ngo iyi ni restaurant ibi mubona ni amasahani ari kuguruka.